Karong pini Karbi Anglong TV9 News kilang aradono pansame karong pipaju ponilu. Pini berta thanbang nelimen mirdan thangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arju ponitha. Lason sini paing kora phochiti cheklo surini rang kora player ni dolamara warang teranga ronga maker thui et killing pia phan karena mikero Lason sila khaing kora chok duwar baguri MSC constituency ke parlo warang teranga ronga maker thui et killing pia phan karena mikero por julong siton circuit pen ahem humri dam perang ke atum karjo hodang ke thandu na tengke kam chutti det pen thiko balong kam ki claim ji puamat karena bor takate rek puamat dan het bons taminona mat ke boga khat civil hospital longsi kipon doctor reporter tengki biji saline pipen aria ken claim on e pulute jorhat anchi ponang ji pusi thanpon jong si aria ken claim on pulute ponang nei pusi thandun tangte pharang ke atomat athing no karju alam the ang ton pen arju ponsina Lukhimi Juri Pen Mongor Synchro Report Karbi Anglong TV9 News ko ana porlo karen ki sort ke Ari sa bagi po alam ko ba ko sona niam ben si sort long long so long mane apuni ni to mo la street light la so anu yo tuma itu pong la itu long patiro amala so itu long patiro ko patito ba ni la ko mirgi e lo si tu patiro ama susar pi bange kirim dai ko ne si ma tha ne ro ko ma ko mom yo nanari tu dia isi orap ke dan bon ne ko yo ma sa bara be ma ke ba ma ke ba thai ki ba so ta ma ka la ni ko ma ku ko ba si e yo ma hala ang chin ba yo dun de lo a di ba si ai dom o din lo ma me sa ko ko ma si keเป็นตัวเนี่ยเราเอาที่สุดไปทางที่ล่างดิ ทางล่างมันในที่เกี่ยวกับที่เลือดที่คุยที่เลือดเรารับตัวที่เก่งมันนี่ที่นี่จะพูดเอาไว้ที่นี่มันจะเป็นตัวเสียอเมริกันอาชีพที่เลือดแต่นางที่นี่แต่ก็จริงจังที่เรานี่คืออยากก็บอกทัศนีสีเรื่องก็จริงคนไหนที่จะไว้ที่สีดาววันแต่ด็อกเตอร์รีพอร์ตเกี่ยวกับปีนี้นั่นก็ report ate bang da jong si di selen pipen area train do si claim of program ni lupute do hati ponai ke china ku itu di ponai banta bukan nama tadi di anta dong tai ni amen ke kisu amen ke kisu bang ya Filipi ma ko punu Marat marenga pianingang tin kithapen monit monor puaning kithap thekhedet ke hi ianinga son cheparjan si rupam tokbi lapen monika rong pe pila tumba hini kangri kangkrang ongpen inut hoster ki do au so sarlong ki rong pia phan kachenek ka holo ki jueson pamande ni phaing kora hini chitie cheklo suri hini rank kora player ni dogmokak police station ke parlo sidharampur out wing center hemalong si rupam tokbi pen monika rong pipi atom hostering pu silang lokso bursing terona maker singrong pi achar bukhela rong pharpi atom asar chang ningkan nerkep arta salong ki rong pia phanmarat marenga pia son si ki thek ki chok adukang hoisi ao so bangar jonan sitame ki theng ong patem noklo Domoka Primary Center along un idet sidi Phu Medical College along an ponang koklo rupam tok bilapen monika rong pipi bahiniya tumaphan Takes number 16 2024 register pon Domoka Police Station along si nonamat bipon koksi arju pon bomlang pusi chinidun Sarlong kirong pia phan ki theng ki choklok se arnikang sampor phai truck pen ajo por phai krehini an kithe chot Hoster ke pa do pon ao somara tuma phan toisi ki pa theng pa choklok awia phik pali se sa an pin Rupam chok bi arong binong ke dogmoka dupor timung arong sido alangli sidharampur out wing center along si hoster bahara phan lokacharlia somara tuma phan bipon si lapuson lok abatai batai kangri kangkrang pen lok si
non ke rada thinglo chiklang daklo laposon sikidam tanga pranga hochitame monika rong pipista Myanmar ni ton English high school longlo thandun boma hochitame student aphan ke thank ki chokpen pinang analam ki klang panlo masap so chithandam senang na puson monida ilitum Karbi Anglong along riarlo kangri kang aphai bat bom ajoksi pini Karbi arada phan kang tingko ka tower nachi Japan rong laso kangri kang amoni de tuma phan madu ara charia songmate aham phanga songa tumtame anu chiden bangwe si tower bitheta kangri kang amoni de tuma phan langding poma lapela puson jong si kangri kang amoni de phan pachuklem long bom lang polote ka heno atuma phai si non kenang bat bom lo non ke emek heni inohini pensi theklong daklo news report Karbi Anglong TV9 news Lumbajong youth team kisomarni mesen pen katalon Titini pa ingkora pho surihini ra ingkora pli arni Lumbajong youth team ingdeng ke thom kisomarni inglongkiri model village mondorong pi pathua clam committee horalong mesen pen katalon pon Ada porphai troxia porpen LYT alama songamai phupen ingthur ponsi kachiki mo asai an pachon ponsi puthor radamai pimate kisomarni amai Lumbajong youth team amai phu thengbeng ingleng pen chari si mai ke pha alam thela pen aluhi ka pachani kongchun bang harsing hanse hin pen apor enlo laso phit ingdeng ke thom LYT amahang ke thek arni aman pen matric higher secondary la pen BA hai hoi ke ki un ka charli aw somara tumaphan karcho amai en ponlo laso phi him ke dokta inthan ponlo ampar Lumbajong constituency angkang an kaching thura mo ke klem ponjia phan aluhi sarpo dipu LAC MLA Bida Singh Ingleng a reading pajirdunsi alangli hin pen LYT asai hem surihini renkora pli suri lapen surihini renkora pho angbong ki kem kerang pipon poposi lamchak tipitikanglo Chairman Jameson Ronghang Inglongkiri Lems Chairman Babuling Hi abarim BLCC Chairman Babu Singh Timung abarim VDC Chairman Jogat Tagbi Kel editor Tiripia Mai Biren Hanse all the masa student Union Karbi Anglong aro chunbang aro Kemprai Rongasar Joyram Tiso Rat Cyclem Bang Moja Singh Tiso atumpen chenglok LYT Klembang Pulapen Lo Kacharia Somar Tumchitong Dun Si Mesen Pen La Somai Pachun Ponsi Arni Kangsam Devak Kepatikung Patu LYT Indeng Kethom Amai Pen Padu Pontulo News report Karbi Anglong TV9 News Soar lo tum ki jokwan kavidera pot APHR se song pen dipua rong sopi long konsera don ria dungalong kachi song kedeng pon APHR sia song atum pen konsera don ria dungalong kachi song pon la so kachi song pon alam theke Karbi Anglong ar lo soar lo tum ki jokwan kavidera pot si pini APHR se song atum pen chi song pon nang koklo la pen BJP a sarkar pen ki pupon beti bachao beti parlopu Kakis tame hang taram ponlo bons tame pini arni anta soarlo tumki jokwan avela lason sikidam tanga poro hochitame hukum riti sopi lapen rina rong pipia phansitame non puan ta ho kang sailong pon thek thelang lapen pithek thedetlo la so posi APHR se song pena ho kang sai pivek nangji lapen propjen pen claim vek nangji pusi bangso konsera don rialong sitame chisong pon ahok tang te Karbi Anglong ton mas concert kachari pon atum non puan ta ho kang sai pithek thedetluma pusi matha dameme atheki Karbi Anglong ar loke BJP asong pensi chari ponlo lapen police tum sitame alang le tumari dengsi du etlo ason bon sitame ahok kang sai klem pon pe det lapen ajok Karbi Anglong police SP atuma phan larvek nang ji pusi APHR se asong klem bang Bikram Hanse tumpen Pherangkya Thengno lamthi chipaklang pon tanglo News report Karbi Anglong TV9 News
Journalist Association for Assam Karbi Anglong District Committee atom pen Arnisia Farman Sericulture Department pen inki kipang renga seke kipadupon. Journalist Association for Assam Karbi Anglong District Committee la pen Sericulture Department atom pen Chinki Chithan si Lakri si Langper constituency ke parlo upper Ponglok pet ahawara long koson si inkia oke pang reng nang jima aputhak Arnisia Farman seke kipadupon. Bangso Sericulture Awareness ajay Megalong Sericulture Department Officer atom pen inkia oke pang reng aputhak ning jepon la pen inkia an koson si Chinchora rong kerchik nang jima aputhak bangso amai long ning jepon lapen inkia o koson si kepang reng nang jima lapen inkia hompen koson si ali kepado thek jima lapen inkia hompen kopi piale do jima bangso amai along ning jepon lapen komane jong si inkia o kepang reng bompen inkia an kedor de do polote department atom pen chinki chithanlote chinchora rong aklim ake joypen pg busi Sericulture Department atom pen ning jepon lapen komane jong si inkia ti kedor jia bangdo polote Sericulture Department atom hin pen inkia ti tanampon ji pusi bangso Sericulture Awareness ajay Megalong ning jepon Bangso Sericulture Awareness Program ala jai Megalong ki bipon along kachetong dun resourcer person Drubo Bora Siri Demonstrator in Charge ECC Bakalia Aziz Basumatari Ajay Rangchehan Assistant General Secretary Case A Center Executive Committee Sampri Bay Maipu JAFA Karbi Anglong District Committee Kolomsom Timung VDP Ponglokpet Social Worker Longki Kro Theng Tom Tokbi JAFA Karbi Anglong District Committee Sport Secretary Akash Rongpi Rajev Rongpi Rajesh Ronghang Longkiri Katharatum Chitongdun Bangso Mai Long Kadokawe Bang Trokep Sose Ponglong Perarada Tum Chitongdun Si Mesen Pen Sericulture Awareness Ajaimek Pachun Ponlong Pamil News Report Karbi Anglong TV9 News Uttar Phong Ped along tum Journalist Association for Assam Karbi Anglong District Committee Lapen Additional Director of Sericulture Karbi Anglong Mas Council Pen tum that Uttar Phong Ped Havarong Inkiok Pangreng Putha I see awareness Padupon lo Lasias Ahoglo Ningarong lo Pinela Bangso Amai long bang trokep se amuluk ngi tong si amai bang artin padudum jotlo lasi alang litum hansi ta mege department na sorben sita mege copy ko sonsi ke claim ma la pen copy ali siloi ma pu than pen rong rat sita mege penanga ninga rong lo alang litum phan unan la pen anso se department na sor ka chitap se to duni phan si alang litum ta chuni ripondo lasi ahok lo niltum sita mege rong rat atum pen unan mangke labangso Sericulture Department pen awar saya palong poni panel tum Jaffa Karbi Anglong District Committee pan sita me unan ke body pidun po kado Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi